دم باش هیوید کم دناف خاشی دابن و گنده قلانه دکه با شوری کوبانی تقریبا 65 کیلومتر حین 7 کیلومتر تشتکی وانه قرع لینا بسر علی دینا وان لوی گندی کارو ایشی ما چاندنی دورانن دور زیتونه فستقه غرازانا قاطوسن خدان کرنی دیرشن دوارا و جیلاکن بخوا گندی ما يعني چهار گنده که چچکن و گیارش بین قلان تقريبا قلم بخار نيسكي دسد مال دسد هناك مال بيكته وكي وزان و شهر كل رجاوي كردستان و لسوري بوي ملات هناك پناه بر بو هناك چو باشور هناك چو اوروبا حال هناك داركي كان وكي وزانن مجيبيني بي ملاتي ما شهيد جيدان داعشي هناك ما برن بسر و بر بون دي نظام سوري كافن دا هناك ما دور دا جيچون مجي تمن دا تمنه كي زيده و شهيد مجي برن يعني ام جيبيني ملاتي رو جاوا مجي تمنه كي مزبوط داد في الشاري دا وام دي سيجبين الحمد لله اقول ده ما فاي خيو صلاة مجي قبول بكن و اجني دو كوباني ما هر هبن خير و خوش